Kajing pen internet eka Bishop and Bidon Fall sa maulay nungkuar kalaya chat kajing tray na kaliang u executive member ka Khasi Hills Autonomous District Council uba tebor lang patao haringkat ki officer na KHADC bat kinong yalam shnong kilahiyar ban le jingo ya kijing pen tray ki ban pen internet ya kani kajaka haba kren bat kinong to kubor uba tebor lang patao uba deiru u MDC ka maulay uloong bakani kajaka kadai kabala pau bha kum kajaka jingo kai perthai bat kaladon ru hakamap jongkari India kum kawai kajaka jengok kai. Ula benrap pa kumba ula kular ban penbahaya kani kajaka ki kam kilayat bat lingba kani ki patba kajela ken sayo shibun ki jing bentoy la kadai hakayo kam yo jam ni kiwe UMDC ula yatu bahang ni ki don ki jaka bam ki dukan bandi ki tiar ki bak penmi na kajela kan don ro ka open gym bat kiwe Rom ya kasnong ni romasnong dalang kap ni kam snong taki dan ki ofsan ki council be wan lang ni po ti ko play ya kan system le no ni la penyo ya kan scheme ni bagat council ko be internet yang kan ki cakar maka ni ki cakar ko pau ba ko kam chu kai pertai ka bishop ka bidan falls ka ki cakar ka ba labana ka map to ka tourism ta ta maka leng cakar ko MDC ko por na shim kya ban penyo ya kan scheme nakaptaban pen bahabiang kini ceka bangin dia bal kring kinong cok kai perthai kenamba kinong cok perthai kini bonon pet namar kumakalong mentahi ka tourism kali ka we niki kam ke bala ban dia cuma toy nam ta kinong sosno mde tang ni mulai konsensi ni jelai berkoi namar ngi don ceka tenap tini por ngi wan pet ta step dekat kita ngilam snong dekat officers justice council bangi pet ini citre kam kala nang ya sha ba krinti bangin yo pedap kham kloi kene khana bangin yo play pat nakapta bangin kring kinong chuat perthep kin pet ini ki chaka ithiang ga bron pokas nong molai konsensi joni tena kalam juga simkhia pat pedap kloi kene pat kumbangila polar supat ba bangin kaladur kini ki chaka menta play I sa cha kala citre kana nak tre kala mangya krinti ba hak por bobiang min sayo pat play na kene khana bangin yo kring do chaka perthep mak molai kene ko ki chaka ka ba konsensi kebetulan pun cakap kepada kinong corai pertikiwan. Tentang ini bishop kebetulan falls kebetulan pek kebetulan bosku museum lu mangsi kecing tu jukin awan corai pertai. Dia kawan rak kecing bentai. Nak mentaka jala ban mentak konsensi. Nomor ba cing tu nak mentaka bangin penyo la yo kami ki konsamla nak snong tapi pek tak nak entran suaru katakan ningut ba kinong pek la don kinong pengkut. Dan nak kinong ki cafeteria. Kiba nak liang joki besim mata bat siap nam tak tores man turu ka kandon ke jio kam natang indon ki stol bakin die kini ki tiar gitar bede ki jing longker pang jong kani ka kini ki handicraft ki jongi beliau personal tenang ni play ka direct employment but indirect employment lawan lupa hasil bakano no kecaka ke bawan hi ki terus setu ki wara ki pisah mo te kalong ke jimo toy ki tiba maka dia kecing penolong jongi kini kam kon sama ke sayo kam le jam nak ni ru kalau kencing mentoy tinggi dan ki open air gym ru ki bala syai ki bakwa banwan kin room member yang jong kila banwan kai kilan mat step na yeno no ki bakwa te nak taru ka kalap yo kam lokra mi hadin bepilawan pek i da pipet mta kai ke progress ni kam ko bangilamut kum ta he klalong te community ba ke kam ngin pendap no por ko biang kana mangyo ban pleno ngila pathai kontraktor bakin speed up engineer jungi tu berapor kiwan pet ketlai kam tak lama ya sya bagi kwinti bagi pelong bet kam keluar ni kam kerang bagi dia on petre kam pat ni cakap